DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa enterong Sanka-Kristiyanohan sa enterong kinabahan sa pagkumemorang kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwag kan sa tong paratubos na si Hesus Kristo ngunya na Semana Santa. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Radyo Ronda RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemora kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwag kan sa tuyang paratubos na si Hesus Kristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny Oke, Highway 1, Iriga City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Iriga City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Iriga City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Iriga City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Patuca Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bolwang Baao, Camarines Sur. Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Iriga City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, UCI President, Santo Domingo, Iriga City. Sa Saindo Pogabos, Jos Mabalos. Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayman na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Gumalya Orbon and family. Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and family sa Nicolas, Iriga City. Mrs. Myrna Hobe and family sa Nicolas, Iriga City. Ma'am Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City. Lilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Iriga City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City. Richie Divilla, Zone 4, San Francisco, Iriga City.
Luz F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City. Oralio's Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City, care of Chef Jim Christian Layosa, with cell phone number 0949-441-9241. Knockings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Melnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry JBB Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Siren and Frederick De Los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Gabos, Diyos Mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Hulitan namo't nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlika Waferina, City Administrator, Iriga City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP. Municipal Councilor Gali Bayos and family, Baaw, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baaw, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Losenya and family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marnili F. Reyes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Alicia Rice Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City. Don Munay and family, Florida, USA. Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ibo, San Juan del Monte, Bulacan. Benroy and Cherubim Taday and family, San Nicolas, Iriga City. Matcharon, care of Mr. Armando Mendez and family, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of Mary Ann Arlomeda, with cell phone number 0919-316-7753. Melcois, care of Merlinda C. Posadas, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cell phone number 0921-283-8867. Ricardo Tagom and family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Micois, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cell phone number 0921-283-8867.
Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Purong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baao Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baao, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baao, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indo po Gabos, Jus Mabalos, asima pasatuya mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and Family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and Family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and Family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying In Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Nest Creation Decor and Catering Services owned and managed by Barangay Kagawad Nest Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Marketside, Iriga City. Miss Maria Tet Pagio, Doña Rosario Heights Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Gastielo, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritsu Borgos Cadag and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and Family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and Family. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Joan Ibias, San Roque, Iriga City. Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur. Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City. And North Caloocan City, Metro Manila. Toots Junk Shop, owned and managed by Mr. Restituto Milgar and Family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City. With cell phone number 0907-631-9615. Mrs. Marivic Clavillas Maso and Family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Engineer Randy Flores, San Isidro, Iriga City. Mr. Tony Boy Galora, San Miguel, Iriga City. Barelas Hardware and Agricultural Store, Balatan, Camarines Sur, care of Risti Barela and Family. Balatan Cable Network, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Melvin N. Lanoso and Family. Lalas Boutique and Minimart, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Jesus E. Marquiliero and Family. Susi A. Balawis, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bong Audal, Punong Barangay, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Lokski Water Refilling Station, care of Jillian Francis P. Dayaw, Zone 7, Abaca, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. The Anchor Resto Bar, care of Salvador and Presi Bermejo, Zone 3, Sogod, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. EG Recto Medical and Industrial Gases, San Francisco, Iriga City, with cell number 0919-250-5920. Kambingans Dalan-Dalan, Santo Domingo, Dolorosa, Bato, Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur. Tayo po Gabos, Jus Mabalos, asin mapasatuya mandugon,
ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayman na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and Family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlikawa Verina, City Administrator, Iriga City. Police Brigadier General Ms. Trimondo D. Obingue, Regional Director, PRO 5, Camp General Simeon Ola, Legazpi City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP. Municipal Councilor Gali Bayos and Family, Baaw, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baaw, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marnili F. Reynes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Alicia Rice Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City. Don Monay and Family, Florida, USA. Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ibo, San Juan del Monte, Bulacan. Ben Roy and Cherubi Taday and Family, San Nicolas, Iriga City. Matcharon, care of Mr. Armando Mendez and Family, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of Mary Ann R. Lomeda, with cell phone number 0919-316-7753. Ricardo Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Mikoys, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cell phone number 0921-283-8867. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Purong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and Family, Lanusasyon, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indupo Gabos, Jus Mavalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan.
Ano man daw ining kasureko tres? Paiba-iban kantidad kan sa indang bit, di man nagbabaguan sa muyang konsumo. Amiga, basado kaya sa naaaraman ko, kada bulan, iba-iba talaga ang power rate o presyo kan kuryente. Pwede man bagayan, napasano na lang kan kooperatiba tanganing kitang konsumidores, di man magabatan. Amiga, dai pwede iniisip mo. Igwatabi inin mga supplier ang Kasureko 3 na kaipuhan bayadan sa tamang oras tanganing makalikay sa pinalidad. Siring na sana sa generation charge kan SMEC bulanan na obligasyon sa mga hensya kan gobyerno as in transmission charge kan NGCP. Buot mong sabihon, ang sinisingil kan kasureko, di man hinda sinasabiri sana. Mismo amiga. Ang kooperatiba kan kuryente, collection agent sana kan mga supplier. Solamente 2 pesos kada kilowatt hour ang nawawanat sa kooperatiba. Susog sa pagbuot kan ERC. Iniman ang say na ginagamit bilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Magbayad sa tamang oras, tanganing day maputulaning kuryente. Sarong pagirumdom, hatod sa indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Oboxit, Acting General Manager, Board of Directors, as in bilog na employees and staff kan Kasureko 3. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Luhilian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Luhilian, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing
dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. An RPN DZKI Iriga, minaingganyar sa satuya, na satuyang rumdumun, ang pagsakit, pagkagadan sa krus, asin pagkabuhay liwat, kan satong kagurangnan na si Jesus. Ngunyan, satuya pong dangugon, asin hurup-hurupon, ang mga marhay na bareta, hali sa banal na Biblia. Marcos 13, 1 hanggang 2. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, tingnan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito. Sumagot si Jesus, nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling yan? Walang batong magkapatong na matitira dyan. Magigiba lahat yan. Sa tuya hurup-hurupon, sa tuyang rumdumon, ang pagsakit, pagkagadan sa krus, asin pagkabuhay liwat, kan satong kagurangnan na si Jesus.